Reka mwalimu atufate Biblia. Mwalimu atakamata Biblia. Utaweza ukasimama tena kwenye miguu yako kwa kuheshimu tu. Reka tusome Abami ba Kabiri, Wafalme wa Pili, ibice byaho ni 4 na mstari yake sura 4. Yego, guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 7. Turasoma twihuta kugira ngo amasaha ataducika. Ya saha ukumbuye nanjye ndayikumbuye, wa mwanya ukeneye nanjye ndawukeneye. Sura 4 mstari ya ngapi? Mstari ya kwanza. Guhera ku murongo wa mbere. Karibu mwalimu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Elisa akiza umupfakazi umwenda yararimo. Yego. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi, arashaka ngo atware abana banjye bombi ngo abagire imbata ze cyangwa imbohe ze. Elisa aramubaza ati none se nkugire nte? None urashaka nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Mbwira niba hari ikintu ufite mu rugo. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite. Umuja wawe nta kintu nibitseho keretse agaherezo kutuvuta. Kereka agaherezo kutuvuta, kuko iyo mba ngize icyo mfite ntago bari kuntwarira abana. Aramubwira ati genda utire ibintu biri mu busa mu baturanyi. Mu baturanyi bawe bose. Yego. Ariko ntutire bike. Maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge. Utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose. Ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Ujye ukibika. Nuko amusigaho. Yinjirana n'abana be mu nzu arakinga. Bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nubwo ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati, ibyo bintu byose bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati, ongera unzanire ikindi kintu. Mbwirira umuntu kwegereye ngo uyu munsi Imana iguhe guhamagara umuntu. Ongera unzanire ikintu. Yego. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana. Arangije aratungurwa, asanga uwo muntu w'Imana. Arabimubwira. Nawe arangije ati genda ugurisha ayo mavuta wishyura umwenda wawe. Genda ugurisha ayo mavuta, niyo mari ubonye, niyo zahabu ubonye Imana iguhaye. Asigara agutungane n'abana bawe. Kubera ko umugabo wawe yakoreye Imana, asigara agutungane n'abana bawe, ntuzongere kwicwa n'inzara. Dukomere Imana amashyi. Uretse dusomira indi jambo rimwe. Turasoma Timoteyo wa 2 ibice byaho ni 2 umurongo waho wa 19. Aravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azi abe. Asa abantu bagira gute bayikorera. Ekera aho ngaho dukomere kiniba ntacyo. Amen. Kubaje nyuma. Amen. Kubaje nyuma narangije kwivuga, ni Twalimukiza Samuel. Mimi ni Pastor Samuel. Ndo umugabo wubatse. Mimi ni mume. Mana yampaye urugo ntari ndukwiriye. Mungu amenipatia mke na nilikuwa sistahili. Nabonaga ntarukwiriye. Nilikuwa naona sistahili. Ariko Imana ikabona ko ndukwiriye. Mungu alikuwa anaona kama mimi nastahili. Mbere umuntu kwegereye ngo ibyo utabona bigukwiriye. Ndio wenyewe unaona kama abistahili. Imana niyo ibona bigukwira. Ndio wenyewe Mungu anaona kama binastahili.
Mfite umugore umwe n'abana bane. Ni mimi nina mke na watoto 4. Ndashimira Imana. Na hapo ninashukuru Mungu. Mfite n'undi muryango munini nyoboye. Na nina watu wengi ambao ninaongoza. Mvuga ngo nabo ndo umubyeyi wabo. Hata nao vile vile niko mzazi wao. Nyoboye itorero ryitwa Lebanon Ministry. Mimi ninaongoza Lebanon Ministry. Dukorera Kigali Kicukiro. Tunatumikia Kigali Kicukiro. Dukunda Imana n'abantu bayo. Na tunapenda Mungu na watu wake. By'umwihariko nkunda uyu mujyi. Na hivi ninapenda vile. Kuko ni wo mujyi namanukiyemo. Na ndapo hapo nimeshukia kwenye vile. Imana yemeye ko abantu bamboneramo ko ndi mugufi. Na hapo ndipo nimeona watu wameniona nanjye ndabyishimira. Na mimi nikafurahia hiyo. Ndashimira rero Imana. Nashukuru Mungu ko yagiye kuntuza ahantu perezida atuye. Kwa kuwa Mungu amenibeba kwenye president anaishi. Kandi mukaba muri hano. Na nyetu mko hapa. Ntabwo mvuga ngo kuko navuye hano. Na haiko kusema juu nimetoka hapa. Ngo mwebwe mu nyere mko hapa. Mvuge ko mutasubizwa. Turi mu giturage. Hoya na hano ni mu mujyi. Iyo turi Kigali abantu bifuza kuza Gisenyi. Wale ambao tuko Kigali tunakuwa na haja ya kufika Gisenyi. Nashaka kusohoka Gisenyi. Mimi natenda kumai. Turashaka kujya kumazi. Tunatenda kumai. Gisenyi haba hari view nziza. Gisenyi kuna kuwaka vitu vizuri sana. Hari fresher. Kuna kuwa fresher. Kandi koko inaha haba hari fresher. Na huko kuna kuwa fresher. Iyo mvuye Kigali mba numva mu muriro. Na nikikuwa Gisenyi nakuwa kama vile niko ndani ya moto. Mva nk'umuntu nyine ugeze ahantu. Maana huko kuna hewa nzuri. Mugira view nziza. Tunakuwa klima nzuri. Hano ni mu rugo. Hapa ni nyumbani. Ndashimira Imana. Nashukuru Mungu ko mutse mu rugo. Maana nimefika tena nyumbani. Ndashimira abayobozi b'itora. Nashukuru muongozi wa kanisa. Tuhaye uyu mwanya. Maana wametupatia nafasi. Cyubahiro kibicyubye. Sifa zimurudilie Mungu. Imana rero impaye ijambo. Mungu amenipatia neno. Muri mu masengesho y'iminsi 14. Muko mu maombi ya siku 14. Ivuga ku nyungu zo gukorera Imana. Faida ya kutumikia Mungu. Ejo niriwe ahantu ndi kubwiriza Kanombe. Na jana nilikuwa fasi Kanombe, nilikuwa nahubiri. Bigeze nimugoroba hari umwana wamfashije muri cya giterane. Na mtoto ambaye nisaidia kwa ile mkutano nilikuwa nayo. Agira ikibazo. Akakuwa na tatizo. Tate wahavuka. Tate yake baza kumuteza ibintu. Tate yake kwenye nazaliwa wakamtumia vitu. Bamaze kubimuteza rero bampamagaye nijoro. Wameniita jioni. Kanombe. Na nilikuwa nikitoka Kanombe. Nja kumusengera. Na hapo nilikuwa nimeenda kumwombea. Saa 8. Nilitoka huko saa 8 ya jioni. Mu rugo kuko nari ko mfite urugendo. Na nilikuwa na safari. Nikaomba. Imana ijambo rivuga ngo Mungu akanipa neno. Nuko ukatumikia Mungu. Izaba urufatiro ku buzima bwawe. Nuko rero Imana. Ukatumikia Mungu. Izaba urufatiro. Itakuwa msingi ku buzima bwawe. Maisha yako. Nabawe. Na kwako. Yeganyiriza umuntu kwegereye. Ambia jirani yako. Mubwire ngo inyungu yo gukorera Imana. Faida ya kutumikia Mungu. Ntabwo ari wowe uyibona wenyine. Haikuwe peke yako unayonaka. N'abagukomokaho. Na watoto yako. N'umuryango. Na bajukuu yako. N'ishuti. Na familia. N'abavandimwe. Na ndugu. Bazabona iyo nyungu. Wataona hiyo faida. Hano harimo abantu. Ama kuna watu. Babwiye ngo muri ibicucu. Wanawaambia mko viwewe. Barababara cyane. Wakaumia. Mu muryango bakavuga ngo ni ibicucu. Wakasema mko viwewe. Bariza umuntu kwegereye. Ambia ule ambaye yuko karibu. Usohotse hariya hanze. Ule mwenye ametoka nje. Izuba likakuvaho. Na kama jua ikakuvaho. Wakenera iki? Unaweza omba nini? Wakenera iki? Parapluie. Wakenera jamvuli. Mbwirira umuntu kwegereye. Mwambie ndugu yako. Impamvu bakwise igicucu. Nikwambia pumbavu. Nuko bagiye kukwagamamo. Maana nuko bagiye kukugamamo. Mumbwirire impamvu bakwise igicucu. Nuko babona uri umutaka. Nuko babona uri umutaka. Icyo bari bazi ko utazageraho n'ikimana igukoresheje n'ikimana iguhaye. Mutangiye kubabarira noneho. Mutangiye kubabarira babizi ibicucu. Imvura iguye dukenera iki? Baraguhanuriye ntiwabimenye. Wewe wamekutabiria lakini haukuwa. Wangu umuryango uranyanga. Familia nikataka. Wagize igicucu. Wameniona kiwewe. Uri igicucu mu izina rya Yesu. Uko kiwewe. Kukuzahisha abandi. Abari kuzuba. Abari mu mvura. Ababuze umutaka. Uzabatwicira. Bibiliya ngo uba mu rwihisha rw'isumba. Byose azahama mu gicucu ciki. Cishobora. Tuli. Mweza yote.
bakwisigicu. Dawidi arabivuga neza, akasema aravuga umuntu bamubwisha bwisumba byose, yule ambaye atakuwa azahama mu gicucu, atakuwa ndani ya kishobora byose, aravuga ngo Uwiteka akasema uri ubuhungiro bwanjye, utera ubwoba n'iki kuri ubuhungiro bw'abantu? Wewe mbona uko kimbilio la watu? Murababariye? Je, mumesamehe? Muvuge ngo Imana itubabarire kuko batwise ibicucu tukababara. Tusamehe tukawuzika, wametuita viwerewere. Reka mbabwire, acha niwaambie, umuntu ashobora kuvuga ijambo, mtu anaweza sema atazi ibyo avuze ibyo ari byo, na hajue Kenya amesema, atazi icyo akoze icyo ari cyo, hajue Kenya amesema, kumbe ariho aragukura ahantu hamwe, iko na kutia nafasi, akwinjiza ahandi, anakuingiza nafasi, ukagira ngo ni ukukwanga. wewe unaona na kukataa. Dawidi abyitegereje, Dawidi ambaye ameona, aravuga ngo uhereye uyu munsi, anasema atangia leo, Uwiteka we Mungu uri umungeriki, wewe ni mchungaji mwema. ariko ageza muri iyi Zaburi Wakati aravuga ngo Uwiteka akasema Mungu uri igicucu wewe ni kimvuli kinwikira, kinifunikacho, kimvule ntabwo mbwirwa izuba rivuye naryo ntabwo ringeraho, hata jua halinifikie. uri igicucu. Wewe ni Yegereza uko yegereye, ambia ndugu yako anakujogelea, umurimo ukoze, mwambie kazi yote ambayo umefanya uzakuvugira, itakutetea mbele ya aho Mungu. wacecetse. Kwenye kinywa chako kitakuwa kimenyamaza, Mungu atakutetea. Umurimo ukoze, Kazi ambayo umefanya uzagusakuriza itakutetea, aho wabereye ikiragi. wenyewe utakuwa umekuwa bubu. Mama, umurimo uri gukora uyu munsi, kazi ambayo unafanya leo uzavugira ba Sandrine, itatetea watoto wako, uzavugira abana bose. bale watoto wako bote. Uriya mu mama yavuze ikintu gikomeye, Ule mama alisema aravuga ngo abana bawe nibajya kure, watoto wako wataenda nje, aho utari wenyewe utakuwa huko, bagakenera bakakuwa na lazima nk'ibyo umubyeyi yabaha, vile wenyewe mzazi anaweza wapatia, kubera ko twasakujuka twumva. maana tulikuwa na kuya unatusikia. Imana izashyireho umuntu, Mungu atiyake mtu bazajya bavuga mwenye atakuwa na batetea, akabumvira. anasema na N'ahandi uyu muntu ava, na hakuna nafasi ava mu mirimo myiza wakati ya matendo mama mako we yakoze, ya matendo yenyewe iyo ulitenda, atakwiyakira na neza, hange kupokea, iyo atabasengera. hange Iri waombea, jambo ntabwo uburyo turiyaheraho Uwiteka. ungesema Gukorera Imana. tumikia Mungu. Pawulo yaravuze ngo ni ibipfu, Paulo akasema ni ibipfu by'ibibwirizwa, ni ibipfu by'ibibwirizwa, ni wafu wa wahubirizaji. yes. Igihe cyose Wakati wote uzaba mu bihe utakuwa ndani ya byo wakati gukorera Imana, ya kutumikia Mungu. ni ifirimbi, Ni firimbi, ni ifirimbi. firimbi. Mwari mwumviye ejo dufite umuganda, Kesho kama tukakuwa na bavuze mganda, ifirimbi. banasema firimbi. Ikintu gikomeye, Kitu kia nguvu umuntu ayivugiraza hano, anaisemeshia umuntu uri muri Kongo mwenye atakuwa iko Kongo, agatangira kumva iyo firimbi, anasikia ile firimbi, akavuga ngo nubwo ntari mu Rwanda hata siku Rwanda ariko birumvikana. inawezekana Yewe mama Shanga, kesho mama Shatari we, wewe mama Santale nuje mu Rwanda, usiende Rwanda, barafungura umupaka saa sita. watafungula mpaka saa sita. Uyu munsi mu Rwanda Leo numvisha ifirimbi nimesikia firimbi ivuga yuko hari umuganda, na muganda, ntabwo bari bukingure na hawatafungula umupaka mbere ya saa sita. mbele ya saa sita. Igihe cyose, Wakati wote itariki ya nyuma ni siku ya y'ukwezi, nyuma ya mwezi, uwa gatandatu wa nyuma, siku ya sita ya mwisho wa Ukwezi. mwezi, kubera numvisha ifirimbi. nimesikia Niba firimbi. utari ubizi, Na kama ulikuwa usiku, makayabo yawe makayabo ya uyisubije mu rugo, irudishe kunyumba, urayijyana saa sita. tabeba saa sita. Numvisha ifirimbi. Nimesikia firimbi. Iyo ukorera Imana, Wakati unatumikia Mungu, icyo ukoreye Imana kinyo unatumikia Mungu kirasakuza, kinaleta kafujo, mutari ngombwa kucyumva, na yule ambaye hangekisikia akacyumva, anakisikia, akacyumva. anakisikia. Uriya ni umubyeyi ukuze, Ule ni mama naho ambaye atahanura. hata hatabiri, Ijambo buriya yavuze ametabiri Imana yaranditse. tayari. Mimi amenitabiria. Imana ikeneye abantu Mungu anaacha bagambirira ibyiza,
ya watu ambao watakuwa na matendo makubwa mbele ya kazi mu bantu b'Imana, watu wa Mungu. kubera ko ibyo Kwa kuwa nibwo bwicyo ndiyo malipo umwana kumtoto, ku nshuti, urafiki, ku bavandimwe, hata kwa ndugu zako. tuzamurire Imana icyubahiro. Mungu anapewa sifa. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema uyu mubyeyi, uyu mama amaze kumva, akati amesikia, aramubwira ngo ihangane, akamwambia familia, ejo kesho nzayashaka nyaguhe, nitayatafuta ni yakupatie. ejo hageze, Kesho uyu mugabo aragaruka, akarudia, aramubwira ngo wambwiye ejo, akamwambia jana, ya tariki yageze, leo date na eneo nyishyura, nilipe. aramubwira ngo papa, akamwambia papa, ihangane, chikazi, nta mafaranga mfite, sina pesa, reka nongere njye kuhiga, acha tena nende tafuta, ndebe ko ejo kesho nayazana, leo ni kama nitaleta tena pesa. uyu mugabo aramubwira ngo, uyu baba akamwambia, ibibazo byawe ni probleme zako ntabwo mbyishimiye, si uziki nazo. ngirira umuntu kwegereye ngo ntawe kwitayeho uretse Imana. Wewe ambia yule ambaye mnazogea naye asi hakuna mwenye anakujali isipokuwa Mungu. Reka mubwire, nta muntu ugufitiye imbabazi uretse Uwiteka, na huruma na wewe isipokuwa Mungu. uzajya kubwira mene so ufite ikibazo avuge ngo, utaambia ndugu yako mwenye kuna tatizo yako, iyo ubutiriwe uza kwa Mama Sandrina ntabwo ari kuza tukarangura ibitunguru tukajyana igoma, ungeshinda kwa Mama Sandrine nge urubya rwishingiye, kisha mie tena nikusaidie. nta muntu ugufitiye imbabazi, hakuna mwenye na wewe na huruma. ikigufitiye imbabazi ni kimwe, kenye kiko na huruma na wewe kwako, icyo ukora mu nzu y'Imana, ni kufika ndani ya nyumba ya Mungu. nubwo batazana registre ngo bakwandike, hata hawataleta registre bakwandike, mbinguni tu, mbinguni hariyo registre, mbinguni kuko registre, bandikamo imirimo, banaandika matendo, banaandika. Biblia ivuga kuri Tabita, Biblia inasema umunsi umwe Dorcas, umunsi umwe siku moja yakoreraga Imana, alitumikia Mungu, afata abakene, afata imfubyi, arazibwira ngo mfite icyarahani, acha muje ucicishije umwenda na ile yote ambayo ageza mudodere, bwana mtonea, ufite ikibazo kila yote azageza mushonere, akili mshonee, na amafaranga mpaye, na simtaki pesa. Biblia ivuga ngo umunsi umwe, Biblia inasema akafariki, baratabaza, wakaita, baravuga ngo wakasema Tabita yapfuye, Dorcas amefariki, muze tujye kuzika. njoo twende zika. Imirimo, matendo, urwego ruramanuka, mbingu ikashuka, mbingu ikashuka, kujya kuwa yegeze kudodera, ikaenda kwa ule ambaye alishona, uramubwira ngo azamukiraho, kamwambia panda, genda ushaka Petero, wende tafuta Petero, avuga ko bana n'Imana, yeye ni anaishi na Mungu, umubwire ibyabaye, wende mwambia ukeneye umuvugizi, uona haja ya kandi ntahandi uzamukura, kutetea, uzamukura mu by'ukora, utamtosha kuwija, ukeneye ijwi, unatafuta sauti, nikuvuganira, nikutetee, aho Mama Sandrine atari, aho mwarimu atari, aho Sam atari, aho Innocent atari, twegere tuvuge ngo amen. Ubushize ndi hano, hari umuntu washimye, arabona maze muri komi iminsi 2, Imana yari yabimbwiye, yabinyujije muri Innocent, ariko ntabwo bajyanye aho yari, nubwo yinjiye muri kiriya cyumba, hata aliingia ndani ya ile, aho yakuye ubuzima bwe ku isi bukajya ahandi, Imana yinjiranye nawe, waliingia pamoja naye, imirimo, aravuga ngo Mungu, yavuze ngo iki, yaravuze Mana, ese meze muri iki cyumba, nikapotea maji, amakaro nahize yo kujyana mu rusengero, makaro yenyewe nilisemaka azagerayo gute, itatembea namna gani na kufika namna gani? Imana yumva ingingo. Haleluya. Mungu akasikia na kumtetea. Wanyeganyireje umuntu umwe ukamumbwira ngo Imana ishakire ingingo, Mungu akutafutie hata kitu cha kukutetea. Imana yumva ingingo. Mungu anasikiaka. Iravuga ngo nari bukujyana uyu munsi, kumwambia singe kubeba leo, ariko ndagukanguye, lakini nimekulamusha tena, ongera ubeho, uishi, uzajyana ayo makaro, ishi, ubwira abantu imirimo n'ibitangaza bya miujiza, niyo waba utizera, na hata ibyo byo byakwizeza, lakini yuko Imana iriho, uende shuhudie kama Biblia iravuga ngo, Biblia inasema uyu mudamu, uyu mwanamke aravuga ngo akasema shingiye ko
kukile kenye shiyeko unasimama kukile umugabo kenye wanjye yakoreraga Imana neza. Mungu alitumikia Mungu. Batubajije ijambo rikomeye Ametuuliza ngo Yesu ugendana n'Imana ute? Tembeaka na Mungu kivipi? Ufite iki? Na nini yenye uko nayo? Gendana iki? Unatembeaka na Mungu. Aravuga ngo reka nje kurekarama. Akasema acha uburenganzira bwanjye. Reclamation. Iyo umuntu avuga ukuri, wakati mtu anasemesha kweli, iyo umuntu aburana, wakati mtu anasema aburana iby'ukuri, kama ni vya kweli, ntabwo yirirwa ashaka umwavoka. wewe hautafutake avoka. Oya, hapa umuntu ushaka umwavoka aba yishidikanyaho. Mtu mwenye anatafuta avoka abazi ko bishobora kwemerwa cyangwa bitanga, iko na jidanganya. Ariko umuntu uhagaze ku kuri kwe, kubaliwa mahali, ntabwo afata ibihumbi 200 bajya gushaka umwavoka. Aravuga ngo ukuri kwanjye, anasema kweli yangu, ufite ibimenyetso, uzamvuganira naho kutagaragara, naho kutakumvikana, ariko ukuri kwanjye kuzagaragara. Biblia inavuga umunsi umwe, Biblia inasema abakobwa ba Sarufuhati, batoto ya Sarufuhati nibyiwabo walikutana na bari barabatwaye, walikuwa wamewabeba, bababwira ngo muravuga ubusa, na wanasema baravuga ngo tugiye gushaka Mose, wakasema tugiye kumubwira ikibazo dufite. Biblia ntabwo imbwira niba yarigeze agira umwavoka, baragiye baramubwira ngo Mose, twebwe Musa iriya sambu ile famu ni yacu, yetu papa na mama niho babaga. Papa yitwa runaka, mama yitwa runaka, watuye imyaka iniyi, hariya ni iwacu, pale ni kwetu. Mose ngo abyumve, Musa salisikia, aravuga ngo nimugende, akasema mwende abasubize gakondo yanyu, wawarudishie haki yenu, ukuri kwanyu kumvikane. Maana sauti uyu mumama yumva hari ingingo zimurengera, kuna zishakora, kuna shuti ambazo zimebyo umugabo yakoze kwa kile ambacho alifanya. Ajya gushaka Petero, akatafuta Petero, aramubwira ngo Petero, akamwambia Petero, mfite abana, una watoto, ariko abana nabyaye, na watoto ambao nimesana, ntabwo bazigomba kuba bacakara babandi, hawezi kuwa mavictim ya umugabo wanjye, mume wangu ari we mugaragu wawe, wewe ni mtumishi wako. Ni bangahe bafasha ya maboko ariko wino umugabo wanjye, mume wangu ari we mugaragu wawe, ntabwo yavuze uw'Imana, na hakusema ni mtumishi wa Mungu, ari we mugaragu wanjye, na yeye ni mtumishi wangu. Umugabo wanjye, mume wangu ari we mugaragu wawe, na yeye ni mtumishi wangu. Urabizi ko yakoreraga Imana, alikuwa anatumikia Mungu. Wewe hagati yawe, katikati y'Imana na Mungu, ukeneye kuzamura, inabidi upandishe mkono, ukurekaramira uburenganzira, inabidi ukwe na mtu mwenye atafanya reclamation ya maisha yako. Kambabwira ikintu gikomeye, acha niwaambie kitu kia nguvu, murahirwa kuko mugifite umushumba mwiza, muko na heri kwa kuwa mgali na mchungaji mwema. Mwumvisha amashimwe yatambutse hano, isikie mnasikia mashuhuri. Nahuye n'umuntu ku wa mbere, siku ya kwanza nikutana na hano mu mujyi hano kuri Unama, na ilikuwa Unama. Yesu ashimwe, twari twaraburanye pastor, Bwana sifiwe, tulikuwa tumekosana ni cyane. Ndio waje nahase kumariki, ulikuwa umefanya nini? Siku mingi naje gusenga. Wapi? Kwa mama Sandrine. Kwa mama Sandrine uje kuzimu. Mama Sandrine mwanaenda kuzimu. Pastor uko ni yakujanye, si alikumewaka? Oui. Pastor ntabwo wewe wigeze ubimenya? Iski wewe ukujuwaka? Ntabwo wigeze ubimenya? Ukubiwaka. Pastor hano birazwi, binajulikana. Gisenyi birazwi, Gisenyi binajulikana. Yesu umubwije ukuri, mimi nakwabilisha kweli. Barizo umuntu kwegereye ngo ubundi ajya yaciye, muulize anaendaka anapita wapi na anasindikiziwa kana nani. Muve mu bupfu, mutoke mu bupumbafu. Niyo mpamvu mutasenga, na ndiyo maana hamuombe mwumvirwe, musikiliwe. Uriya yaje kwa kabiri, ule alikia siku ya pili, yabonye Imana, aliona Mungu. Uriya yaje kwa kabiri, ule ameona afika siku ya pili, ameona Mungu. Numvishe nabandi ngo Mungu wa mama Sandrine, Mungu wa mama Sandrine, Mungu afisiwe nyota, Mungu asifiwe nyota. Unawe nawe namubwira chareka mubwire, cyane kwambie ninjye muherekeza, mie njo mina musindikizaka, ninjye mujyana ta, mimi njo mina enda kanayi. Mubwira se
Nikamwambia, pastor, nigeze guhura n'abantu, nilikutana na nari ngiye kwisengera, nilikuwa naenda huko, warambwira, bakaniambia urahita ujya kuzimu, utaenda kuzimu, uzahita ugenda, utaenda. Kometa mvuga ngo nzaguma hana na mimi nitachukulia ushangwa, ariko lakini uyo mpuye n'abantu sasa nakutana bambwira ngo hari Imana, mimi nakutana na watu babara, mimi nauzika ngo kuko mba numva nshaka kujyayo, na mimi nasikia ariko nakwibuka ko abantu nasikia kama watu babimbwiye, baliniambia bagezeyo, balifika kule, bagezeyo, balifikaka kule. naramwashese abo bantu bakubwiye ko bajyanye, ngo oya ngo nabo ntibazi ukuntu ajyayo, nabo hawajui jinsi anaendaka. niba utabizi Kama hauelewe tulia, nibuze uko ajyayo basi. basi kama unajua kama anaendaka acha. Kongoma ari kongoma yaranesheje we, ndamubwira nteka nkubwiza ukuri, acha nikwambilishe buri kweli, wa kane mba ndi kumwe nawe, kila siku ya mujyayo ryari munaendaka siku gani? Mimi sawa kuita abantu bamwe hano, Mungu atapiga watu wamoja hapa. nagize ikibazo, Nimekuwa na tatizo, maze kubona igisubizo, nagize ikibazo, nimekuwa na tatizo, ariko maze kubona igisubizo. nimepata jibu. Insengero nyinshi, Kanisa nyingi abantu bahatinze benye bamekawia pale, ntibabona kugira neza kw'Imana, habaonake matendo ya Mungu. ariko umuntu uje Mwenye ametoka nje akaza kinjira anaingia, kubera kwizera afite, maana imani yenye kubera imbaraga yumva ziri muri wa muntu, nguvu zenye ziko mule mtu, niyo mpamvu asa na ndio maana anafika agakubita ibipfukamiro hasi, anapiga magoti chini, Imana igahita ikora, Mungu anatenda, ugatangira ukajiginwa. unaanza kufanya vitu. Uriya yaje ejo, Ule alikuja jana, none baramuzamuye, ule wanampandisha. uriya yaje ejo, Ule alikuja jana, arasubijwe, anajibiliwa none wasubizwa gute? na huko nazoea Mungu. Uwo wakwizereye muvuga kwa gikoze, Sasa utajibiliwa namna gani mwenye utari ungeamini wamubona ndani mwake je? na unasema anaenda kuzimu, basi ya ibyo mwanaka tubwira ati anaenda kuzimu. twamanukanye, Basi ungetuambia hata sisi tulienda naye Tuvanayo. kuzimu tukatoka naye pamoja. n'ibihamya nibi. na maushuhuda ndio hizi. Nge nabwiye abantu, Nimeambia watu niba da Satani ari ufite imbaraga, kama shetani njoo mwenye kuna nguvu, nzamukorera, ndamtumikia, nzamukorera. Kubera iki? juu ya nini? Dukeneye umunyembaraga, Tunataka mwenye nguvu. kandi turabizi ko Kristo Tunajua kama ari ufite Kristo imbaraga yeye iko na nguvu zihagije rwose, na uwezo. dore aka kantu Haleluya. niba imbaraga zazagaragarire, aravuga ngo uko navuye aha kwa ajili ya msalaba, abapfira kwa ajili ya msalaba, ibyanyu byose, na ndio maana abipfiriye. ule ndiye mwenye Va mu uwezo. magambo, Toka ndani ya maneno, injira mu kazi. ingia ndani ya neno. Va mu magambo, Toka ndani ya jya maneno, mu kazi. ingia ndani ya kazi. Uriya mama yavuze ngo iki? Yavuze ngo umuntu udafite akazi, Mtu mwenye hana kazi, ariko hari abantu hano, mama nimumbere kazi mama, kazi. Uzarinda usaza ushaka kazi, amenye icyo gukora. Nukora hano ukakuta ukafanya hapo, ukukoza, wakati Imana izajya ibuza umuntu amahoro, Mungu atakuwa anagusa watu udakorera Imana, mwenye atumikia, utaraguze ikaro, mwenye akuza karo, utaraguze itapi, mwenye akuza itapi. imubwire ngo nonaha Sasa hivi imuteze ikibazo imtie na mpo bosi wiwe, nabii yake, avuge ngo genda wende. Hari umukobwa twasengeye, Kuna msichana ambaye tumeombea, sengera kwa Diedo, anaombea kwa Diodone, umukobwa yagiye ari umunyakiraka, alienda na nikilaka, yabona ibihumbi 7 anapata 7,000, 700 akajya kuyatanga mu rusengero, anaenda pana akavuga ngo iki ni icyacu, 700 kukanisa, agakuramo 500, anatosha 500, akavuga ngo aya ngaya hii ni shukrani. Igihe cyose bakwitanga, Kitu yote walikuwa wanajitoa, akavuga ngo nzaguza, nitakopesha, kugira ngo nkore umurimo w'Imana, nitakopesha, ntabwo nakwemera ko ibyuma bizajya bivuga ntafite mu ruhare, na mie nubwo ari ikiraka sema na niko hata nikilaka, nzajya nkora. lakini nitakuwa natumia. Umunsi umwe Siku moja nyirabuja yari manager, bosi wake alikuwa manager, none uyu mukobwa yari umunyakiraka, na huyu msichana ahembwa buri cyumweru, alikuwa niko tabari analipa kila siku. nyirabuja
bosi yake akajya afata ibintu yagakoze alikuwa anafanya vitu vingi kubera ko ari umunyakiraka. maana yeye ni mtu wa iyo umaze kugaragara mu nzu y'Imana nk'umunyakiraka, kama umeonekana ndani ya nyumba ya Mungu urakora cyane, unatumika sana kukaba gace na una profite kidogo, akajya muhereza akakuwa nampatia atakira bikore fanya hivi. Nyirabuja agataha saa 10, bosi yake anarudia saa, umunyakiraka agataha saa 1, na mtu wa kazi anarudia saa. Arabikora umunsi wa mbere, akafanya siku ya kwanza. bosi nyiri kigo, bosi wa ile kampani araza aravuga ngo manager ari he? Manager iko wapi? Ati hari ahantu yagiye, manager kuna nafasi utuntu yaransigiye ngo nkore, aliniachia utu vitu nitofanya. bosi atoke ejo jana arongera arabikora, kesho tena akabifanya vile, arongera asanga wa mukobwa, akakutana na yule msichana, arongera arabikora, akaongeza akabifanya gatatu, siku 3. bosi ahita ahamagaza inama, bosi akaita Imana ikajya imubwira, Mungu akakuwa na mwana wanjye ndakuzamuye, nakupandisha. Imana nikubwira ngo ndakuzamuye, Mungu akakwambia nakupandisha, wishake sikariye uzazamukira, wewe usitafute sikariye. Hapana, ntabwo ugomba kwishakira sikariye, wowe ikintu Imana ivuze nurangiza ugishigikire, wewe ukitie muhuri. Aravuga ngo ndagushimye mwana, akasema Mungu nakushukuru, Imana itiguhaye kontra, nimekupatia kontra, ndagushimye mwana, asante. ubwa 4 ya 4 bosi ateranye inama y'igitaraganya, akakusanyisha reunion, arababwira ngo uyu munsi a partir ya leo turavuga ibintu bikeya tutasema maneno kugira ngo abakozi batahe, sema watumishi warudie. maze iminsi nza muri iki kigo, nimekuya tu mwa company, buri muntu wese yari afite ibyo akora, kila mtu yote alikuwa anakuya na kufanya vyake. ijambo mfite kitu yenyewe niko nayo, ntabwo nshaka guhindura abantu imyanya, sitaki kubadilisha watu. icyo koza hari umwanya nabonye, kuna kitu ambacho nimeona, wabonye umuntu ukeneye na ule ambaye anaufanya kandi awushoboye na anaiweza. Florence aguruka, simama. Mama Bijou, Mama Bijou, Mama Manage, manager aguruka, simama. nje hano kenshi hapa nimekuja mara mingi, nitegereje Flora, nimeona Florence, sanga raporo unzanira, naona raporo yenyewe ananileteaka, ni uzinkorera, niye ndio anazinitumikiaka. iyo njaha sasa mimi nafika hapa, ibyo wagakoze binyunge pasha kufanya ni ubikora. Florence yenyewe anabitumikaka. None uyu munsi ndakwinginze, a partir ya leo nakuuliza Florence, ahantu Mama Bijou yakoreraga, wenye Mama Bijou alikuwa anatumikia, uhereye uyu munsi a partir ya leo niho uzajya ukorera. ndio kwenye utakuwa unatumikia. Florence, iriya ntebe yicaragaho yikaraga, ile kiti yenyewe ilikuwa naikala, niho uzajya wicaraho, ndio utakuwa naikala hapo, kuko wanyeretse umwete, uninionyesha n'umurava mu byo ukora. ukanionyesha usiku. Mama Bijou, Mama Bijou wende inji tahanze mwakare kabiro, mwiri ya biro, ale madosiye zile dossier zote ugiyateranya, ukwenda zikusanyisha, uyafate yose, yote uzikusanyisha, uyashire Flora, uzipatie Flora, ayasinye, aizisinye. uko nabonye ko ushaka gutaha kare, maana niliona unatafuta kurudia abantu kwa ushaka hiyo, gutaha atinze, na huyu mwenye kandi anatafuta, ikigo cyanjye sinshaka bataha kare, na mie sirudishake watu ya kazi, byanzuye gutyo, ndio vile nimefatema. murakoze. Finish. Buri muntu wese asubire mu kazi kiwe, Kila mtu atarudi mu kazi yake. ngirira umuntu uko yegere ngo nibarangara uzabimura. Imana itubwira mazu wahamishe. mbarizo uko yegere ngo hari ikibanza kidafite nyiracyo, Eske acha ni hari ubutaka budafite nyirabwo, Rwanda kuna budongo, hari inzu itanditse ku muntu muri iki gihugu, kuna budongo wenyewe hakuna wenye nayo. ariko imirimo matendo izajya icishikara mu izina rimwe, itakuwa nakatisha ikubwire ngo akira, na tena kupokea. rero umuntu kwegere ngo ibyo ukeneye n'abandi barabikeneye, Vile venye uko naacha navyo na wengine wanaacha yavyo. nta kintu kidafite nyiracyo muri kino gihugu. Hakuna Kenya kina mwenye nacho mwa nchi. None si kubwiye inzu ubuzi kwizava, Sasa Mungu amekwambia nyumba unayoka itatoka wapi? murenze ibitekerezo byanyu, Muache mawazo yenu madogo, mtoche madogo, mwagura ibitekerezo biri hejuru, upandishe mawazo yenu kugira ngo umugambi w'Imana usohore kuri ili mapenzi ya Mungu yaonekane. ubutaka Imana ikubwira, Budongo wenyewe Mungu anakuambia umuntu udafite icyangombwa cyabwo, hakuna mwenye hana, ibisigara na wenyewe vitabakia, vikabakia, leta ihita ibyiyandikaho, na leta inapita na ibishanga vile bishanga, leta ibyiyandikaho, matingitingi vitu vyote. Nyeganyereza ukwegereye, Ambia mwenye ko pembeni yako, ibyo ukeneye n'abandi babifite, na wenye uko navyo wengine kandi kugira ngo wambure umuntu mu kiganza cye, sema umunyang'anye ndani ya mikono yako, birasaba imbaraga nyinshi. inalomba nguvu. Bibiliya iravuga, Biblia inasema uyu mubyeyi uyu mtu abwira Petero,
Akamwambia Petro, aramubwira ngo wowe, akamwambia wewe, umugabo wanjye mtumishi wangu, niwe mugaragu wawe, ni mtumishi wako, yakoreraga Imana. alikuwa anatumikia Mungu. Ibyo ntabwo nabikubwira, urabizi. Na unajua kabisa yapfanye ideni, alikufa na deni. none utwishyuza yaje, Sasa ametulipisha, arashaka abana banjye, anataka watoto yangu ngo ajye kubagira imbohe, aende batia, ajye kubakoresha ubucakara, aende kuwatumikisha, yishyura amafaranga yariye. balipe franka. Petero Imana iguhe Petero ku buzima bwawe. Petro ku maisha yako. Ntabwo byumvise dododo. Nari mvuze ngo Imana iguhe Petero. Petro ku maisha yako. Petero yinjira mu iyerekwa, akaingia ndani ya roho. iyo twinjiye mu iyerekwa, unakuwa liste. Kera nyakira Imana y'ubuhanuzi, na wakati nilikuwa napokea, mbere yuko nyakira, wakati nilikuwa napokea, nabonye taburo nini cyane, niliona tablo imeze nk'aya matangazo yo kuri televiziyo amanuka yanazamuka, vile matangazo ya kwenye bitangira kuza, ikaanza kuja, bibwira ibintu nagiye nkora byose, yote ambavyo nilikuwa nafanya. Petero yinjira mu mwuka, akaingia kiroho, arareba abona izina ry'uyu mugabo rirahari, akaona na jina abona riratambutse, ikatapita, abona yaguze amakaro, aliuza makaro, abona yasuye abarwayi, pia wagonjwa, abona yasakaye urusengero, alipaka, abona yasize irange, abona yatanze amaturo, alifanya kasaka, abona yatanze icyacumi, imirimo iramanuka, matendo ikashuka. iravuga ngo mama, sema mama, uri kubura n'iby'ukuri, uko na samba vya kweli. niba uri kubura n'iby'ukuri, kama uko na samba vya kweli, Imana izaguha icyo ukeneye. Mungu atakupa haja ya moyo wako. Ukeneye umuvugizi, una haja ya mtetezi, ukurebera ejo hazaza uko hameze, na yule ambaye atakwambia kesho ni ukeneye umuntu ukuba hafi, inabidi uko na mtu icyo utanze umenye niba ari inyungu, na ujue kama ni faida. ukeneye umuntu ukurebera, inabidi uko na mtu cyagihe wagize ikibazo, wakati umekuwa na tatizo. mama wa hano waritonda, mama wapo i Kigali baratoranya, Kigali hapo wanachagua, niba ntacyo ukora mu rusengero, kama ufanye kitu mu kanisa, niyo uje kureba mushumba, na kama unakiona mchungaji, muri cyagihe avuga ngo murabonana n'abantu, na wengine wataonana na wachungaji. abenshi b'i Kigali baba bafite idirishya rireba hanze, ba mingi wanakuwa iko na dirisha, akajya abwira protocole, anakuambia protocole, bwira uriya bari we winjira, ambia ule aingie, aramuzi na namjua tu anapanga moyo. Biblia yavuga ngo, Biblia inasema Uwiteka Mungu azi intama ze, anajua intama nazo zizumungeri. Biblia iravuga ngo uwo munsi Biblia inasema azafata intama, atakamata kondoo, azishyira iburyo, azitie kulia, kuko zizi ko ari intama, maana azijua kani ihene na azishyira ibumoso, azitie kulia, ngo narangiza ajya bari intama imwe, akwene sabula, igenda kondoo inapita, genda, kondoo inapita, ngo ihene nizigeraho, wakati mbuzi bazajya zibaza ahantu zinjiriye, atamana zuliza mulingilia wapi, bazati ko intama nzizi mwebwe mwanyuze, mbona kondoo mimi nazijua, nyie mbuzi mlipitia wapi? ukeneye umuvugizi, una haja ya mtetezi, icyo ukora kizakuvuganira. kile ambacho dusoza uyu mubyeyi Petero abwira uyu mubyeyi, akamwambia, aramubwira ngo ndabyumvise, nimesikia. wowe ufite iki? Wewe uko na nini sasa? Wambarije umuntu kwegere ngo ufite iki? Wewe uko na nini? Uravuga guhigura byarakunaniye. Naziri, hano hari abantu Imana izakubita kubera amadeni yayo. hapa kwa watu Mungu atampa juu ya madeni. Bana nyishura, bamuze kuzaba mitu. Nilipe. Wewe ulimfanyia nini? Ngerera umuntu kwegera ngo shaka umuvugizi. Tafuta mtetezi. Ahantu utakwivugira. Kuna nafasi kwenye muri bwa burwayi hari aho utakwivugira. Kuna nafasi kwenye dogita byaranze. Dr. Mesh. Keneye umuvugizi wo guhuza n'Imana. Kino unatafuta umvise uyu mumama. Imana yaranyeretse. Inyereka serikeye irimo imisumari. Inyereka nkuramo umwe. Nikatosha misumari. Nutaba inshuti y'umuhanuzi. Kama ukwera fikia nabii. Nutaba inshuti y'umuhanuzi. Kama ukwera fikia nabii. Bazakwica ukiri muzima. Batakuua na huko mzima na tunaenda kuzika. Bazaguhamba ukiri muzima. Batakuzika na huko mzima. Mu byukuri serikeye yaje. Serikali ilikuja. Ariko atangiye kubona imisumari. Akaanza ona atangiye kuyibona. Anaanza ngo ndarwana no kumukura muri serikeye. Na kutosha muri serikeye. Akuramo imisumari. Barizo kwegere ngo ubwo byagenze gute. Iliendaka namna gani?
akuramo imisumari, akatosha misumari, imbaho arazitandukanya, nikasambalisha mbao, arabanza amukura muri serikeri, akamtosha mserikeri, nyuma yo kumukura muri wakati amemtosha mserikeri, amukura mu cyobo, akamtosha nyuma yo kumukura mu cyobo, aramuzamura. Niyo mpamvu uyu munsi yahagaze agashira. Ndio maana ameshukuru, amusubiza iki? akampatia uzima. Bibiliya iravuga ngo uyu mubyeyi, Uyu mama aramubwira ngo ntago nje mbokoboko, na sitakuya bure, ntago nje mbokoboko, sitakuya bure, mfite utuvuta duke, niko na mafuta. ukeneye kuva muri serikeri urimo, Inabidi utoke ndani ya serikali. ngwino, Inabidi utoke ndani ya serikali. gukuramo ngo Huyu ndiye atakutosha ndani ya serikali. ndi wowe, Mimi nikakuwa miwe mba nirukanse n'ituro, na nikakuya na sadaka. ngo urakoze kuzankura ahantu ntazivana. Utatoka. Uyu ni Imana ye. Mukama aya maboko nubiba hano, iyi ni intabire itarara. Hii ni shamba yenye Uyu huyu niwe Imana yagushyize iruhande, huyu ndiye ambaye Mungu ametia, ukurebera ngo huyu ndiye ambaye uri muri serikeri yihe, onesha amekutia, uri mu ideni rihe. uko na deni. Ubu hano harimo abantu bafite amakredi ya banki, Uko watu wenye atafata ibihumbi n'icumi ngo aze yishyura ideni, nilipie deni, nilipishie deni, yishyurira kwirukana rata. likide konto sopede taibosa. Uyu Mungu akutie, niwe uzakwishyurira. huyu ndio mwenye atatafuta jinsi ya kukulipia. Bibiliya ivuga ngo Petero Mungu akugusa. aramubwira ngo ufite iki? Petro akauliza una nini? Aramubwira ngo ufite amavuta. Yanatuma. Mbwirira ukwegere ngo Petero ntiyarashonje, Alikuwa hana njaa. ntabwo yamubwiye ngo ateke, ariko yarakeneye ngo ufite iki? Alikuwa anamuuliza, Ukeneye amafaranga ufite iki? Mungu akupe aje. Ukeneye akazi ufite iki? Ukeneye kwishyurirwa ideni ufite iki? Ukeneye ngo indwara ive ku buzima bwawe, ko mu bapfumu wayajyanye menshi ufite iki? Baka mu bafumu pesa uko na nini? Amaboko akuramo imisumari ngiyi. Hii ndio mikono inatosha misumari. Mana Yesu we, muri iri yaravuze ngo nzi imirimo yawe. Mana kugagurira imbago. Nta Imbaje akasema matendo yako. nta mahoro ufite mu rugo, kandi uri kwirukanka ngo mama byacitse byanze. Mama Biba bakutendeye mema. vuga ngo nyubakire urugo, kuko urugo rwe ruhagaze neza. We na muzehe wari winjira hano ngo wumve batongana, hawezi ingia hapa usikie tafujo. Mungu akutendee mema mama. wari winjira hano ngo wumve bari gutaka ngo baburaye, Hauwezi sikia tanjala kwangu. wari winjira hano wumve ngo bariho barataka imyambaro. Hele wazi kotresa, ukeneye kuva mu iserikeye, Toka ndani ya ukeneye kuva mu kibazo urimo, ni uzaguhuza n'Imana ishobora byose. Nuyishaka uzayibura, ariko nuyishakira muri iyo uzayibona. unakosa, lakini yeye unamtafutia ndani Mungu. Ndashimira Imana ko uwo muntu naramubwiye ngo ku wa kane siku ya 4 uzaze tumanukane tujyeyo, na kuya tubereke ku ikuzimu. tukoneshe ngizi tunaenda kuzimu. Yaje mama, Leo alikuwa yaje kureba ntabwo nakuvuga. hapana, usimseme. Nageze hano mpita mwandikira message, Nikamwambia mimi nakuya, ndamubwira ngo ugezeye ko nakubona. mbona sikuone. Mungu akubariki. Nze mukwereke kuri message, Mungu anikuoneshe kwenye mbona sigeze uri sasa. Mbona kuko numvaga nshaka dore nguyu, nilikuwa nataka tu. dore ka message namwandikiye. Ona ka message Yesu kile ashimwe ko nakubona ugezehe, unafika wapi? kuko nanjye banyicaje mu muryango mwiza kugira ngo ndebe ko Na yeye wanikalisha mu mlango. wabonye ahantu tunyura. Umeshaona kwenye tunapitaka tayari. Nukorera Imana Tayari aya maboko nuyashyigikira ntabwo uzabura kugira neza kw'Imana. utakosa kuona mtu. Bari baravuga ngo bashaka gushyiramo purafu, abantu bakavuga weye tu kucyo ukeneye, wagakwiye kuvuga ngo 1/2 cy'iyi purafu Nai moja uzakishyiriramo Imana ibibona. mimi nitaitia. Tuzamurira Imana icyubahiro, Tupandishie Mungu tukufu. twongere tuzamurira Imana icyubahiro. Tupandishie tena Mungu tukufu. Nasengeye umuntu, Niliombea mtu, ndamubwira ngo nikaambia mtu, wakorera Imana, unaweza fanyia Mungu nini? Imana ikwishyuriza amafaranga. Kusema ikulipia. Aba muri Suwede twaravuganye turi hano cyane, Ndio ile siku tulikuwa pamoja hapa. arangije umunsi umwe Mungu arambwira ngo ndumva ashaka kugura sente yo mu rusengero. nataka niuze sente ya kanisa. Warayibonye? Niliona kabisa. Banumva umunsi umwe nzayizana mukayicuranga hano. Daileta hapo Utuntu twagenda dukunda kandi utwo nkunda. Mina Banumva tupenda umuntu nkunda nawe yatubona, reka nsoze. Acha ni ichi hapa. Iyi niyo fondasiyo. Injo fondation. Aramubwira ngo ufite iki? Aramubwira ngo ufite amavuta.
nina nini n'agafu gake, nina mafuta. aravuga ngo oke nari ngeneye ko hari icyo ufite gusa, na hiyo ndio nilikuwa nayo acha. Letisi mama ndazo kwegera ngo ufite iki, aramubwira ngo noneho hapa genda utira ibintu, wewe wazime vitu, ndabizi warababaye, genda utira ibintu, wewe lazima vitu ubizane bilete ubishyire mu nzu, ubitie mu nyumba yangu, nurangiza ufunge, na wakati utafunga ufate ya mavuta, kamata mafuta usuke, mwimini warasuka, amimina. nukorera Imana uzajya uhora usuka byegukama, nukorera Imana bazajya bagutega imbisi babona urabyutse, nukorera Imana uzacuruza inyanya wunguke, nukorera Imana ngo akajya asuka bikanga kurangira, ngo akajya asuka bikanga kurangira, inyungu zo gukorera Imana ngo akajya asuka biranga kurangira, ngo arangije ahamagara umuhungu we. Ndashimira Imana, umuntu udafite umuhungu uyu munsi umugabo wararamuteye inda byara umuhungu mu izina rya Yesu. Mwenye garso ambie mume wake, aramubwira ngo wahamagara umuhungu we, kijana akamubwira ngo ngwino, abahungu barabanguka we kandi bagira imbaraga, aramubwira ngo banguka, zana ibindi bintu, zana ibindi, leta na vingine. aramubwira ngo mama, akamwambia hapa waturanye byashize, muajirani mu nshuti zarangiye, rafiki zimeisha, ntabyo ndi twanakwibona vingine. aramubwira ngo okay, akamwambia sasa noneho leo akajya kureba umuntu w'Imana, acha nende na mtu byasendereye, bimeita ngira umuntu kwegere ngo uyu munsi Imana ibisendereze, leo Mungu akujajie icyo ukoze mu murimo w'Imana, Imana isendereze, Mungu akufanyizie ngo akajya kureba umuntu w'Imana ngo amugeraho, aramubwira ati akamfika bya bintu byakoretse, nasutse ibikoresho byarangiye, ko nabirangije bigenze gute, aramubwira ngo nta bindi wabonye, na kama ukoona vingine genda ari amafaranga uende kwenye pesa ugurisha, genda ari amavuta uende kamata ile mafuta ujishe, ukuremo amafaranga, utoshe pesa, ubi igicucu na ukweke wewe umuntu wagujije, na kama vile umegujije umugabo wawe yagujije, ule menyali ko pesa, nurangiza ubi igicucu wakati utakuwa ku bana bawe utakuwa kiamvuli n'umuryango wawe, na familia, numara kwishyura ideni, na wakati utalipa ibisigaye bigutunge, na vingine vitakulisha, ibisigaye bigutunge bikulisha n'abana bawe, na watoto. uhereye uyu munsi umuvumo w'ubukene, umuvumo w'amadeni, ntabwo uzongera kuguza ahubwo uzajya uguriza, ntabwo uzongera kuguza ahubwo uzajya uguriza. Twasomye irindi jambo rikomeye rivuga ngo inasema nyamara lakini urufatiro misingi rw'Imana, misingi ya Mungu ruracyariho, ingali ruracyagize gute, ingali ruracyahagaze, misingi rurahagaze. misingi impamvu urusengero rukomeye wakati kanisa tubaho nuko rufite inkingi, ni juu iko na inkingi wiyegamijeho misingi nizakurinda, na ndio itakulinda. aravuga ngo nyamara urufatiro rw'Imana